nodarbojoties ar globālo izglītību, mēs patiesībā iepazīstam un vien vairāk uzzinām par to, kas notiek ārpus mūsu valsts robežām, par to, kas notiek pasaulē. Un ļoti svarīgi ir neaizmirst to, ka paralēli šim ārpusē notiekošiem ceļojumam mūsos notiek ceļojums iekšienē, kur mēs nemitīgi izvērtējam lietas, kur mēs formējam savas attieksmes, kur mēs salīdzinām to, kas notiek ārpusē ar savām vērtībām. Globālās izglītības aktivitātes un šādi fórumi ļauj mums iegūt telpu un vietu, kur mēs ļaujam saviem ceļojumiem nedaudz satikties un vismaz nedaudz sinhronizēties. Ja tu gribi mainīt pasauli, tev jāsāk no sevis. Jāmainās no priekšu Nevis tu domā, viņam tā jādara, viņam tā jādara, bet parādi piemēru, sāc pats kaut ko darīt. Tad arī citi tev reāli sekos, viņi sapratīs, ka tu dari pareizi un tu tiešām darīsi pareizi. Ja tu rādīsi, piemēram, tad citi tiešām arī tev sekos. We all face similar challenges, and there is a huge range of different backgrounds of these people gathered in the meeting. From Latvian school teachers from rural areas to persons from Leeds, from Great Britain. And that's so interesting to see that we have huge difference, and at the same time we are very well able to create together, to exchange and to find things we can share. Increasingly in the UK, teachers are reflecting on what they're teaching and asking questions in terms of global learning about what should we be doing, what is important in global learning, what makes effective global learning, and are we having the impact that we think we're having on our young people? Are we preparing them for the world of the 21st century? This project has given us a chance to begin to try and answer these questions a little. They're big questions, so we're just taking some first steps. Учителя очень практичные люди, они не очень любят теоретические разговоры, они предпочитают, вот из моей практики, сколько я с ними общаюсь, они предпочитают получить вот как бы рекомендации и потом подумать, как они могут это использовать. И я думаю, что очень важно, что здесь предлагалось на разных семинарах, на разных встречах разными выступающими, кроме теоретических вещей, предполагались очень практичные вещи. Through the project we've been able to link Estonian schools with Russian schools, Russian language teachers with Estonian language teachers, which has been very beneficial, because I think in the Russian language schools there is even more need for the global education. These are issues that bring them together more than discussing only the issues, local issues or national issues. We are very happy that we've been able also to link with Latvian schools. And I think there's some of the cooperation between Estonian schools and Latvian schools that will also continue beyond this project.